hamusqa kay repaso de la lección de escuela sabática quechua parlaypi. Mark'aya pachimoychis gracias ta gospa imaraykuchus kay comentarios urapi qankunaqa comentarimuykichis mañakuynikichikta tukuy imata. Ama qonqaychu hermano, kay comentarios urapi qanchuramuy atiyki mañakuynikita, pedido de oración ta sichus munayki mañakunaykuta. Chayrayku kusisqa kani hermanos qankunawan ñawpaqman taskispa kasun kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Hinallataq chayanchik kay lección número 10. Maypitaq kay junio killaqa parlawanchik kaymanta. El espiritismo desenmascarado nispa. Ari hermanos, supayqa tukuy laya creenciasta, tradicionesta churan ichari uyayuqta presentakun supayqa. Pero Diosninchikta q'araran chay uyata ichari rikuchiwanchik mayqinchus kasqanta verdadta. Chay uyata kay semana presentawanchik ch'ahwarisun chaymanta. Chayrayku invitayki kisharinachikta maychus kasan kay versículo de memoria, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 nin ajinata. Imaraykuchus Señor puni hanah pachamanta jurayk amorqa. Chay pacha uyarikonga hatun qhapari angelespa bosnin. Diospa cornetampa waqaynin iman. Chanta Cristupi creespa wañuqkunaqa ñawpaqta kawsaripunqanku. Chaymantaña noqanchik kawsasaqkunaqa paykunawan qusqa phuyusman uqarisqa kasunchik. Señorwan qusqa tarinakusunchik pata wayrapi ajinamanta Señorwan wiñaypaq kawsakusunchik. Munasqa hermana kaypi hatun verdadta willawasanchik. Mayk'achus Jesucristo hamonqa, maychus chay hatun promesan ichari kaypi parlawasanchik iskay kosamanta. Maypichus ni wañuqkunaqa paywan qusqa ñawparimunqanku. Pero pikunachus noqanchis kawsasaqkunaqa uqarillasqastaq kasun ichari phuyusman wayrapi tarinakusun Señorninchikwan pikunachus creenchik paypi. Entonces noqanchik kay semana estudiaspa kasun chayta. Imaynata Diosninchik parlawanchik wañuymanta, imaynata supay munan chay falsas creenciasta churayta yuyayninchikpi parlayninchikpi, imaypichus kasan noqanchik suyakuyninchik chaytawan. Qallarispa kana ichari ch'ahwarina maychus kasan kay espiritismos ichari, maychus chay adivinos, falsos profetas, maychus chay falsas creencias kasan hermanos. Lección de escuela sabática parlawanchik wañuymanta. Imataq wañuyri ichari wakinkuna creenku pikunachus wañusqankuqa cuerponku p'ampasqa pero almanku puriykachasan ninku ichari. Ari, almaqa puriykachasan, waqaychasan, mañarikuasan, mosquchiwasan nispa ninku wakinkunaqa. Pero yuyarina tiyan imaynata kay libro de Génesispi noqanchik tarispa kanchik hatun declaracionta. Maypitaq karqa Adán y Eva. Paykunaqa primer runas karqanku ichari. Paykunaqa Señor nirqa qankuna ama mikhuychishu kay sach'amanta. Pero Evataq nirqa k'askaykuspas chay sach'aman katari rikurispa. Chayrayku invitayki kicharinata kay libro de Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5 nin. Kataritari warmita nirqa. Chayqa mana hinachu, mana wañunkicheschu. Dios allinta yachan, chay sach'a puquyninta mikhuykuspa sumaq yachayniyuqman tukunaykichikta. Chay creechirqa supayqa hermanos, katariqa ñawpataqa sumaq lindo animal karqa, phawariq karqa, pero mayk'achus kay tentación qorqa urmachirqa Adán y Evatawanqa chaymanta pachakunan khatatakun ichari hallp'a pampata. Entonces kaypiqa pay sut'ita nirqay Adán y Eva mikhuykuspaqa mana wañuykichikchu nispa kayqa mentira karqa ichari kayqa llulla karqa porque sichus paykuna mikhunkuman chaymanta karqa ari Señorninchik nirqaña. Chayrayku huchaqa yaykumurqa kayman hermanos. Señorqa munan noqanchik creenata paypi. Pay munan imaynatataq llaqninta dia kutimunqa
chayllanta noqanchik puririnata. Pero Satanasqa tukuy laya creenciasta churasan. Satanasqa munan tukuy imata ruanata, ichari urmanata, paypi creenata, falsos engañoswan payqa noqanchiktaqa apamuanchik. Chayrayku nin kay libro de Mateo capítulo 10, 28 sutita ichari almaqa mana kawsayniyuqchu. Ama qankunaqa manchichikuychischu, almamantaqa mana payqa kawsanchu, mana kawsayniyuqchu, almaqa wañusqaña ichari manchayqa qankunaman chikuychis pikunachus purigachanku kayman hanqayman willasuykichis chaykunasta wañuchisanku chaymanta noqanchikman chikkuna tiyan. Pero almaqa mana kawsayniyuq, mana atiyniyuq, manima ruwayatinchu hermanos. Chayrayku niwanchik icharika el libro de Eclesiastés capítulos 9 y 5 imachus kasqanta wañuypis ichari. Entonces, hermano, hermana, sutita watmanta ganta wagaychasaygi, repetisaygi, wañuega puñuyhina ichari. Pichus imaynata ruwawarganchi señor ninch hallp'ata y chanta yakuwan t'uruta mezclaspaqa forma gorga runata. Chaymanta payqa phukuyguspa karqa samayguspaqa aliento de vida nisqata. Chayqa alma, hermanos. Pichus wañupurqa chay alma espirituqa Señor ninchikman, Dios ninchikman ripun. Mana kay hallp'api quedakunchi puriykachananpaq, ma hermanos. Chayqa ripun creador ninchikman, Señor ninchikman. Cuerponchikta ampasqa tullu ropa tutakun ichari. Chayqa verdadqa. Entonces, que el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 nigawanchikta ajinata. Kawsasaqkunaqa wañunankuta yachanku. Wañusqari ma imatapis yachankuchu. Manataq imatapis tarinkuñachu. Imaraykuchus paykunaqa qonqayman churasqa kanku. Hermano, hermana, pikunachus kay kawsayniyuraq kasanchis Diospak graciawan chayqa yachanchis dia wañunanchikta. Pero pichus wañusqashña chayqa mana imatapis yachankuchu. Mana imatapis tarinqankuchu. Chayrayku watejmanta ninki ma existinchu alma puriykachasqa. Ma existinchu alma imaynata todo santospi almita hamusqa ch'uspi mikhuygusqa mikhunata nispa ichari. Chayqa falsas creencias, hermanos. Ama pierdenachu tiempota chaypi noqanchik creespa uyarispa. Al contrario noqanchikqa Diospa palabranta waqaychana tiyan, repetina tiyan uhtawan uhkutitawan maypichus niwanchik chari wañusqasqa manima yachankuchu, qonqayman churasqas kanku. Entonces, hermanos, parlawanchik wañuymanta. Imataq wañuyrikunan, hermana? Yacharichiwayku nikiman. Wañuyqa, hermanos, puñuy. Chayrayku parlawanchik lección de escuela sabática wañuy ñawpa testamentopi. Imamanta parlawasanchis usqayta invitayki kicharinayguita kay bibliaguita kay libro de Salmos capítulo 6 versículo 5, hermano. Salmos capítulo 6 versículo 5 ninga hinata. Wañuspaqa ni pipis kanmanta yuyarikuñachu. Pita hallp'aq sonqonmanta yupaychamusonqari ari. Pichus wañusqaqa manaña imatapis yuyarikunkuchu ichari. Wah declaración tiyallantaq kay libro de Job, hermanos. Más caso kay libro de Job capítulo 14 versículo niwanchik 10 al 12 ajinata. 14 versículo 10 al 12 nin ajinata. Runatahri wañupun mana uhtawan rikurimuniyuqta chanta wañuspaqa maymanta rinri. Wañuspaqa maymanta rinri. Mana qochapi yakuspa ch'akis kamputa atin hinallataq mayupis cielo kanankamari runaqa mana hatarimonqachu. Maypichus ampakusqanmanta puñusqanmanta mana rich'arimonqachu. Hermanos, pichus wañuqri mana hatarimonqachu. Maypichus ampakusqanmanta porque payqa sut'ita niwanchis wañuyqa puñusqanmanta mana rich'arimonqachu. Entonces wañuyqa puñuy, hermanos.
wañuyqa puñuy, maypichus yuyayninchikqa yuraqman qonqayman churasqa, cuerponchik aychanchik tuyunchikqa ampasqa thutakunqa, pero yuyayninchikqa yuraqpi kasan qonqaypi, espiritunchik kay almanchik kawsayninchikqa Señorman ripun, porque descansasanchik, puñusanchik, ¿ichari? Entonces, hermanos, ama engañachikunachu, bajtatas chaypi urmasawa hermano, hermana, kay pachakuy qan, astawan llank'ari Diospaq palabranta waqaychaspa, preparakuspa, hermano, chayrayku yachachinchik wawastapis, ¿sí? Iglesianchikman rina takirikuq, estudiaq Bibliata chantapis predikaq. Ama qanti pierdeychu tiempoykita kay mentiras kay llullaspi uyarita, astawan invierte waqkunaman predikamuychis. Chayrayku nillawanchiktaq kay Musuq Testamentopi cuentallawanchiktaq historiata. Maychus karqa Lázaro, hermanitos, ¿ichari? Lázaro, Marta y María, sumas hermanos cargangu wawqipanas, wawqimansis cargangu Jesucristo pata. Paykunaqa ch'aqwariq karqanku, Jesucristupi wasiman chayaq karqanku. Un día maypichu Señor Jesucristoqa tarikuspa karqa, ichari predikasarqa, milagros obrasarqa, hina chaypita chayamurqa un noticia, ichari yaki. Jesucristo wawqimasiyki Lazaroqa wañupusqa nispa nisqanku. Jesucristoqa llakikusqa waqasqa ari, pero pay t'ukuy chaytawan tukuy ima trabajuntaqa payqa risqa, hermanos, waturikuq kay María, Marta, paykunata. Chaypitaq paykunaqa tarispa karqa waqasaqta. Pita María Martata, Jesucristo nisqanku, ichari kay wawqimasinchik Lázaro hermanoqa wañupun, manaña kanchu noqaykuwan nispa. Pero Jesucristoqa nisqa, hermanos, tukuy discípulos ninta, Lázaroqa puñusan. Kay Juan capítulo 11 versículo 11 penin, chayta nitawan yachachisqasninman nillarqata, Lázaro causa sallampuni, payqa puñusan, kunanqa risa payta rich'arichimusaq nispa. Jesucristo, hermanos, nillawanchiktaq kay Musuq Testamentopi wañuyqa puñuy, apóstoles nin chantapis yachachisqasin nisqa, entonces Señor si puñusan chayqa ma wañusqachu, seguramente sayarimunqa y nispa. En verdad Lázaroqa wañusqa kasan, pero wañuyqa puñuyhina, chayrayku nuqaniykichis risaq watiqmanta rich'arichimusqa. Imaynata Lazarota nerqa y Jesucristo chayaytawan Lázaro sayarimuy, hamuy nispa, ichari Lazarota sayarimurqa wañuyninmanta. Chayku hatun milagro karqa, hermanos. Kay Nuevo Testamentopis, Musuq Testamentopis nillawasanchiktaq. Ama qankuna engañachikuychischu. Satanás tukuy artimañaswan tukuy imata tejerispa kasan, ichari noqanchik urmanapaq chay tejesqanman, chay engañunman, pero noqanchikqa cristianos kanchis. Yachayniyuq, yuyayniyuq, creyniyuq kanchik. Waqaychakuy Diospaq palabranta, hermano, hermana. T'ukuychanapaq kay lección de escuela sabática waqllawanchik noqanchikta, hermanos. Kay libro de Tito nisqapi, ichari capítulo 2 versículo 13. Jesucristo niwanchikña pay kutimunanta ayamincha, ichari pikunachus puñurqanku ñawpata ripurqanku descansuman, paywan kusqa creqkunaqa rich'arimunqanku, noqanchispis paywan tinkunakuspa kasun. Pero uyari maychus kay nisan kay libro de Tito capítulo 2 versículo 3. Ajinata kawsasaspa suyakusaykichikpuni, chay kusiy p'unchay chayamusanmanta, maypachachus hatun Diosninchik salvawasunchik, Jesucristo hatun kayninman k'anchayninwan rikhurimunqa, chay pacha noqanchik paywan tinkunakusun. Wañuyqa mana tukuyniyuqchu, wañuyuq esperanzayuq, k'ayaminchik Jesucristo kutimunqa. Chay hatun p'unchayta noqanchik suyasanchik, salvacionta pay ruwasun, hermano, hermana, suyakuna paypi, atendekuna paypi, porque chay esperanza tukuy cristianoqta. Simaya charqayki chayqa kunaya chaykini, Diosninchikman k'astakuspa mañarikuy atendekuy paymanta.
Chay achaywan sabespa kasaygi, mark'ayta pachimoygi, ayamincha watijmanta nogawan kuska, tinkunari kullasunta. Bendiciones.